Dame i gospodo, govori vam vaš kapetan. Govori vam vaš drugi kapetan. Letimo na odgovarajućoj visini, sve je u najboljem redu, krećemo se ka našem odredištu. Ili ne? Možda ćemo izabrati neku drugu destinaciju. Nećemo, idemo mojim putem. Mojim putem! Nećemo, mojim putem! Hoćemo! Idemo mojim putem! Mojim putem idemo! Ovo bi moglo da bude najgora noć na mora. Naša zemlja, kao i ovaj avion, poverena je na upravljanje dvojici ljudi, predsjedniku i premijeru. Iako ta dva čoveka vode državu u različitim pravcima, nećemo moći da očuvamo stabilan kurs koji trenutno imamo. Dobro rečeno.